Pamalo ato ke si family ko ni o tambo puna alisi kamoli pau ko tawo ya nawa kisi nawa to pamalo lahi ato mo ofa i family ko kai ngamari ko ni aku toi tau tau lunga e taha te ko lava ya ko hai o te mai ke fai e family ai lea pa be ko family te tau leo ngoi api api tai ni ko korea me ape ho la ha me ho me anga te to wa ho tai ni ke fai ai lea te mo ho la si ki ho lea te tau whenga ka tope ke whaka e whihi ai mea ko tope ka ko whaampe ke oa na ke hau o lea ngoroa ki lea nai lea o wai e tau tohi hili mā nā nā mita no no e pehe anga e tau whekatongia he pōkoi ni ke tau mā nā nā pe ko tau lunga koe ni ka weha toi tau lunga o te hoko mai pa ko kore atu ke whaka ose a kia ka koe ka kolomula ke whaka katoe tulou ka moe a kio e o tua i o tau roto roto ngā mo ko ana e tōtō o ko ia o ana e kolonia ka ko tamasiri koe ni o ku a manaki ke ne whai whakameite ka te tau tōru ko glory ka whe mui ai aku na tau te hina mui te moe whae koe ni ko veisini ato ka ko ia tu e whimotua koe ni ko kuingoa ko kolomula me whi te me i kolomu ame weringa toni te neo o koutu o whakapofonga, ka kou whakatapa ka uruka alala, te pehe ka taha me whare o hamuhe o fō, kou hi koutu o whai whatongia, te kou tangata e ki, te mei he alo i talau. Te nai te kau ia he api koe tau na sisi, kene lava ki ukurei, o lava mei he o nofo me turi ki taulanga. Ka koe kuwha e, koe moko puna ia, o nare soni, laifone pilisi ai koe na tupu mei ai koe mokopuna ia tui uluaki pena e tupu e hingoa ia te ki mautolu koe ngini o folanga ka koe a kou tupu peke rea whakawade vade koe uhi koe tau taini ka koe hange koe lau koe ai uluka alala he is a hot-headed man Pakono whakapalangi ia uruka alala. Te pehe ki he. Te pehe toki he toki uka mea. Ko whakapapa ka te ki mautolu ko toa pe. Ko ia koe tui baba uia pa ko ia e whaka. Koka tuia e he tangata koe ni te ame he tai e hau. He kuna wanga pe. Ka mupai ha ere to koe hako na toka na tai e hau. Koe moko puna ia. O no se hace muy da pehe foki ki a mon ya se muy da pehe foki a vai da motor ai kau turi ki tau langa ko mo tai mie mo tai e hau ke mo lava mai leva ki ai ka tau lava atu ai patongia a koeni ka taki mai a hola ki ha mea Cristina toki ko ko ke tuku whakaholo inherit the name of the hola tawe. Ko ui, ko hingoa hola tawe na utente urea lahi loloa. Ko ui, neongo pe koe hae poto na ma ui hola. Ka nai hanga e hola ta e toki uka mea i he fofonga o e parenia o nusila he taimi ko ia o Helen Clark. Ka koe na le ave e tumutumu e toki ki o luna. Ka koe a kou tuku atu ka te ki motori. Ka kou whakabalo ki ho tamai. He ofa o ni tafe mai leo pe pepe hono poto ka hono mima o mafawa ke ta poto ape ka ye family te ka ki he ta poto ape o me fowa o to pare pa ko to yo ko ngai ai ki fin moto a ko ni la me ama ya to te ki ne o ma masiva ne o kai lava ma u hamea ka tuku pe ai ka ko ai skilini kola o pietia mo lava i tuna yako ni apasia ni asihoba kama taka ya ikoso moya tawa ile ya kasi ataya kwa malo eleva mama
Whamalo lahi ato, he tau olunga ko ia kua toko osi. Malo e ofa, pa malo e tau i whamili. Ka hoko atu ai ki he tau olunga wha osi. Toko tau olunga ko ia, whamalo a ke whamili o emeline. Tane i rei ke uki mo toko tako. Ko hiok manong, pe ala. Thế cái gì màu thế hà màu lìa thì của lu mà tuổi mẹ của tôi à của tôi kêu cả mẹ ai của Osimo thì của bé của chị đầu chị của chị bé của bà tôi thấy mà bà đi của gì mong ta tốt thì còn bà đi tầm mà rồi Whakamore tahine hola Junior ai mahoko te whatongia o i whamiri a o whae a hono whangatunga ane kai ke pūrea ka koe o i whangatunga ane masiva ka ku mau whiawhia peke mau kau whakataha mo koe te whiawhia o i ahoe o i whanau lama ai tahine ko emeline o mau kore pe whakamore more tahine hola ko talunga ko ni ko talunga ia whangatunga ane o emeline ho whawhai tangata kau katoa kai me koulo kotoa pe family o emeline te kohio kusisi e taimi talunga pe taha katoa ki loto kataki whakamore more elele atu e ki tahine talunga kahora kene hui a hano teki te atoki whai ai talunga tā mai e whati Hola ki haamea la nei aho kami taue neongo o kukei ho ataina e ku fiefia ka ku whangai lupe la a te ko te ko whaau ke ngalo tuku e tau kātoanga ke tatawa. Ka hui kai ai ha taha e ta e mau e loto fiefia. Ka hui pe koe a fio hine e ki. E tau kātoanga whatu au whahiko. Ko whainga maari e koe ni. O ko awe whainga maari e koe ni. Ka taki tau mātua ki tārango pua ke tau tainu.
te wape minite ua. Minite ua, atapa, pa minite ua, a whafafonga ukarara. Ki whahoko ai, pe auskapa te tok hoko ai lewa, ke au whangatuko e tau kātua ngai kia kone. Malo. Kore ke ufanga e tala whaki ko whai. Taini whaki. Ka maa e tinei whatikau. Koro pelo mō mea. Pai whai na tala mō fua ki he pure taimi. Maranga ia he houa e ua. O mai te tau taki minite e ua. E pehe ke whiwhia koe ka tau whewhea. Ko au o ko ne ke ne karahi tahi. Kono whakatoa ko puke whainga maari ko ni whakapofo mātu e whamiri whae a hola. Tege mui whai e whakaoa whakitai atua maki. Ka wau mai ki he whausinga tau ngā we, whakamaro ke whine ka kau, whai ko tau tala ka mohono. Whakakataka ko tau whatongia, ko hinga ko e tipo whonga ko e ni. E hola, o kula ko le meke ka noa ki ai. Ko e meri ne ko hoktua ke whine ia. Ka ko kōri ni ko i motua ia ku tau ke. O kai puri ha mea e ki a hola lahi. Na wang ko ki tonga no ko pe ya Pauline mo vai kere mo pita ya mo mo so ata. Ya ma no fo ka do ka ta pe ma tolu mo so siu a pe mo sare si poila pe mo ko. Mo briani. Ave papa ni mo lu pe ko ri ni ha pa. Alo ata wi he ri na we ki ha pa. O mano foi mo ko ri ni ha pa. Pe wi nga ya le Maria ko ri mo e merine. Koe ke api ko i merine ko tanga ko ri. Koe ku mapu atu pe le ake ositahaki. E koe ku fiu ka petari ko alu auto fateri ango ku mi ango hala. Koe ku whakafoke ku mana tu ki he tau e wo furu tupu ko si. Koe ku whakita ia ko te ka. Ange koe rea na e whai matoutu ke hau. Ta mai ko malo na fai mako talau. Wo hongo ki fofonga ko ni ko mama e munga ko talau. Ya la ve ai ki vai ko fa to he. Ko malo la o ku ke ai pe lang ki funga fa to ye ki. Ai ko re na fai mako tu o ku kaka di o lunga stepu ko hata kalaua. Ko na o ni alava ki fonga ko ni. Ne ai taimi na la fa na ta ka koe ta ho mau ki fonua o ku tai fai la o ta fo ka la pela. Ko ta la no a ko ki a to ki ka mea mo ta la no a ki a u ka la ka ko ri ma o bien mo ta pa na o to fo an fo no fo ta. Ya ko fa mana pe ke mo toka ko to pena to bisika mai tao e mata pau fatu makoa ka koa na e o farere e tau ka tau lotua ya ko fa malo e ne ko tau au faro ko fara ko ya kori ka ma merin ko na tala no ma fa na ya honi o hiri la la ka to lo ta ma ti ya o more o siana frea ki foma ko ni ni via e te nei tama te te wingo i pu ko na hola ingo i kava ko i pu ka ilo ma more o si e taimi a pua o si e taimi e lere he pi u pa ki ako mo ha pua ko a holi tu ki o lunga hipi hipi le ya ko tau ka ma ka ia o ke te pi ka sarote tau ka ngā tau he te whiri o whalahi atu ke whāmiri kotoa pe o kōrini. Koe whakahua whuka poi la ka aku ngōni. Mana ko awe tama o kutoe ke ai haku whare ouro. O kulere haku whuke fua ai asa. E whare e moe ka ngāwe tama nai hausia i tuka. Kani
moia o ura buka kori ko toko o ko ke uye ja uye ko tafaka e beri ko puto ka kori uri lere ka te ulere ai pelao ka ko e fia fit e hola te preta kori o se ko ti mai kori ni lere mai e ko ka doa ko para ka logo ama saresi pila ne ina weni para to pa ne se ni ta motor ko to ape o falahan na din moto o favor ke MG ko ni ka fini malo api lava ko ya wa ko malalang at hau ke lava malanga wuri nga ton ko pakatua o ma na mari ko ni tala munuat ke na tamai pare ko mawi na temte na tamai o va ko ngai hoa atahin o va ko ngai hoa Kapag kalamuan sa tamay, tawang ito sa ito ang mafi. Kaya cosplay niya kung kongi. Kaya pa utuin gete au, etak niya tumiyari ba yung kaya kung yung puta lang unuwi, kung mga hiwa, ama katol-katol ang tamay kini. Laki-laki pa yung ikuti ko si Sukarasi. Kaya etak niya tupoy la ay ba yung mo. Kaya katoa, palayak, kalamunu, Pemoriat kapal wah toto bare patungian di bai ko ba toto mana tu galere di bimot benatanga pe ya dari bimotu la ko ba ia fa fo ngaga merine ama kai ngabi alabi mahi mi la kepa mi koulo mo fefu so ma family ka fo nga wai pe di bimotu ta ma vai ke jensi wini amalo lah ya ka de motor Pagkakat ko tapos itong iawag na magtulog ama ito natapamili bebele ba pagkakuha Molde basta si maya tapa kalau mo tapa kalau ko lele ho tau aho mo tau kiafi ko puwe kai ngamari ko ni papelo akia ta elia hoko ko tae ngai tamai a hola ki a mea Kristina toki. Whambe ke oua na a tau whakalaka. Ta whakakato a ngai mea toton ke whakakato. Koe ko kore he, rea ko ke he lea whiu saku. Ka ko he lea sea siwa o mulawa toki. Ke ni whakawhifonga ai whoto te hina ke whakakata e whamiri o fia koe malope. Alo ko ora ko mite wana o mai. O finga peke. Ya te te mai ke a fato ia wiki. Ya ma fa e tia mo kure ke foka wiki ya ki. Ngau ma ho fa. Ore ba ko finga dai. Ala ne ngoia. Deu cut it short to 2 minutes. Oia, 2 minutes. Pero eu le pehe ako. O menos eu tenho me que ako. Ako. A-K-O. Ako. Foi A. Mak ko itu buat itu. So, A. Ko K ko kum. Ko O off. O alo kum ya off ma ko mu ya. If you don't get it, don't come back home. Go away. Kaya ngai tanga paan ki honga engkau ki tau tupu. Ko nga ko hola ko fufua mo ko puna ia vei mo nawa. Ko nga sia tunga ko. Nyava o whakawa matapa e hu ka to ke family. Family ni no popsai. Family meeting, family o kori. Ka hu ka to malwa. Pertanyaan ko hak doki ni kena untuk accept education. Kalau apa pernah tahu kalau pernah tahu ni lalu new orang pakai ahoni orang orang asyik kalau hak doki siapa berhala hak doki oh mai membela itu kalau kau ini kau siapa awak kau lah itu pakai dalam kau payah ibuan new Pemakamai pun nak kena rawat tu ni. Memang ini aku nak mampir pokok. Tak kira nawa, potong kakat tu nawa visi nawa halal rumah tu.
ingoa roro mana. Yo la ko to ka internetina ya na wa ya to no iwa. Kun ngawin na nawan ako. Kun hawin ya horo kenyang ako. Hokwa tene. Pako me mo prompt ya, go prompt ak ame ko ya. Kenan ma ke fa na ma fa mi. Tapi to ko ya. Kata ko mo tamen ba to ke ta. Yo. Fa mo wiki ka to ki ma. Mo ha to to la lu ya mo tamai. Akini la to ni. And I'm too proud of my dad, the whole and now, Brown with a pack at Tokyo. Not you don't have this work. I think it's all on the pack. Hato Koto, who would have well. The fool I don't know. So, oh, practically go, who feel like the world. Why don't you? Hekuke, the Meko Mahana, ko fia ho tala o fua o fia o sila o ke mo o fia o mai ko ke o family na o fase sere ko o ina ko fia ko lava me ko fai ko and I want every kids to look at it and encourage them to follow your footsteps. E mo mai tu komenta na ta ihene ahoni. It's the future. It's you people. Komanda kani osuma to. We finish. But we finish. It's you people in the future to continue on. Ofwaka to komai. Komai ta ihene ko ta prepare future. Not for us here. People who are current here, it's all time. Where Maro Abito, Frank Modo, they got they were here, we get a couple of times. Like a moment, we're not going to make that short day, we get up and any day, walk of it. Macarena, I'm not going to get the hook. Maro Abito, Frank Modo. Pamalo atu sosiwa ulo gotok. Kai po ke sola hata hai ke tangata ko ini. Kang pe kiki e dengai poi di heletio di UFMA. Ko tang fa hat me ko ulo go itu. On hat ya. Ka pe mare pe ulo wa de ka da he na ma to pe ma wa ya. Ka vai ahon ok mau ka mo oni ko to ke ngai be go ke ha po si mai. Ia tau lo to. Pero tau wakai bok pa tau hanga eke. Kai hoko a hola le ka kia hai. Hola le ka hoko peko kia ko lini mo emeri. Ko kinawa, ko ena poto, mo na ilo mea, o ke utui hai ahon. Saka tau te fehu ia, o fe. Toi hoko pe kia hola lahi. Ko wiko ko hola lahi. Ko ai matike tika. Ko hola lahi. Ko gufau ha ko ni ko aska pa hoko le ma hola lahi. O pe le a hola lahi. Le a hola le. Ya, ame le ki he au pangatuko e tau whiohi te whai ki kau. Hola lahi. Whanoi ki a hola si ho koloa ta e auha ai koloa fefe ai koloa whakalangi ko e ofa mo tau hi whamiri fofonga mari loto tō mo i whakaaki mui pia oku whaka o toa ho olonganga. He koe kawei koura ia ai tonga. Koe whakaki aki mui. Ha koe ka hola leka e anga whai tā. Sa ofi palasi ka te aupe koe mo mea whai tā. Ha koe ka hola leka ai social media. Ko koe pene toko tā. Tā noa e sāro te here tā. Release hake.
ho ngahi upload ho ngai ta pa mo inisi ko ko te tota Inisi fare due hola ki ha mea ko koe ai fua sea I fare lea anu sila I kakai e o tuan pasiki na mea te asa ko hola ki ha mea kana I kai te tangi ko ke ongo ongo he kui kai te hea o whai ko koe na e fua JP ko e kakai tonga e wani ngatoni ko koe pene toko taka ko ke whei loa ki pa moi tu I wha pia moi nima pia moi ono o ku hara ha mamani ko koe pene toko taka na ke he kapasi o turi a sares pa mu Camila ke matata yo wani ngatoni pero hanga renga o te ki tata ke whailonga ko mou tarite pa moi o tu moi pure anga Britania ko koe aho koe mau whaamangi ke hanga o whano mo tuku lau mea ngai koroa ko ia pa moi me tari o kuini ave kia hola reka ke ne hoko ate tau whami ko ke heka he pasi ko ke heka he wakatahi o au ki mama wa ki o tu motu o iulope ko hite ko o whai whami whamalo atu ho urungahanga te he tau whamoni kia he a koe ko ho aho eni pa ko hola ki ha mea lava ki a ko toho mo hui ngoa pia mea ulka lala ha mea tau paspasi a hola ki ha mea lai ke me praktiku au koloa ngoa cô gái ta không vừa mua rồi và chú béo rồi luôn ha thì麻烦tôi luôn mua đấy thì soko thì misi obvious tôi luôn mua đấy cả một tôi Muhammad Abdul rồi đi ra có những cái peta rồi tôi không có hỏi là cái câu tu mai của na bé họ làm cái này họ xì rồi vào phong hai à tu Hafizat Corin Umulo William Sales Samuel Pedales Pedrosane có fit tu ya có phong tu mana phải đấy yêu để học fit có tí xem thấy quá đồ bạn để cô phi có fit để phản nào o gai vô cái lucky liang với kepala ni cái lucky numbers với nama set pada phải học fit tí xem thấy quá đồ bạn ở đây phi có fit thì họ cái mau phản nào và cô cô vào vô hay cô phản tổ cô cô phản tổ cô vô vài nó đôi như này đấy Wao pe ko mo to ya ho pe na wa ko age na ke ma wa ko a to ko a nga pe fa hu o fa mi ko le a ke fa me di kon ko me di ne pe a mo ho e Muhammad Abu ko tau de bon u tau alif wa fo ta ai ho ko ki ma to lu ko fa mo bu na ma do final ka full stop. Oh, tanto hereta, Muhammad. Ko hereta, ko define au kala, o mau ta os. Pago urea que ana ko e mau tu ko fa na. Ko mau tolu na os netro be mau ofa. E mau ofa ko e fae mau fa mari. Mo fa tungaan ko mau fa mari. Mo fa sista ko mau fa mari.
Eka o te mide ta. Pa ko hina e ki lea. Ko hina ki lea. Ko nga ko gurea ki ta hai ni ko. Ahola re ai tau hina i po. Hola. So mai ko mata. It's no one in Australia is a plane mechanic. It's a fitter in the mining. It's only your uncle. It's only me thinking in the whole country, the whole Australia. But I'm proud of you, what you've done. But you never see me, and you know me, how people proud of me. My footsteps and get where I am at the moment. Just ko tau hako tohina, kake tau school. Tau here, that's where we talking about the skill. I want to encourage kids. When I will go fight, it's a heavy plan, there's no one in the whole country. But I want you guys to learn how to do it in the future. Not someone replace me, but from our own. Pamorimola te hola kia mea lahi, hola kia mea sisi. O pehe te taiko tau ai ke kakai. Kola mo tau tai lea whakatonga. Tata tōria o ai mea ke hea. Ko iai whamalot ka koe sales, i he lea ai pia koe ni. Naka ki tau whahala, ko lea ai tamai. Take it with you, hola si. O ana mo pehe o kukowe lea salesi. Ka o lea salesi. Kasas kia salesi. O pena salesi alorena toho maa mau seris au seria. Ke mau kia mooni ki ho o puti ki te kona le mau i Australia. Tau pasa si mai a hola la. Malo. Kalau pemoai, como me a, kaya tahu aku, payah pasca malo, jadi motor no kato, semua kau no somai, kita kau akan, kisi motor aku ini, no kato apa, ele aku, pamor melihat, aku yang tahu fatonya, aku kai kita. Tau husanga pe mo he lotu. Ke te we aho e sapa te na tamai a popo. Fa mole a. Ko we a pe au fa malo. Ko toma ale ke pune fanto puloto. Ere asi ile ala. Be a ko to a pe. Colin. Kamalo lah ya tahu betul ke tekoi. Tekoi lama itu pula kaki orang kope. Fatau dia kau fiel itu tanah family. Kau ofa. Lele mahe osela kahola. Sio itu Facebook si pekia tap. Colin tu kuai. Kato anak ya orang kaya awe kita waktu awal pakai kekas pulang tetas jadi nampak. Cuma kau ini jangan ikut aku. Kau lihat aku salut, kau tufui, makiris, kau tengah family. Kesukai kek, ai ingin minta malu, kepulangan tengah. Tahu hilang kurma apa? Kamu ni pulang tonga. Ko 8 minutes talo kahapen. Ene mo. Lele sima. Hila vai pe hono me afaka eki. Ko wi. Kuni haka pe promo. Ai mo ile. Aho ni hola reka. Pamalo la hiat apito he ako ko te fai. Pamalo la hiat. Kau fae mo no family no falang lang iyaw. Enga tafe kila ikimotor. Talo ha
Pakakina ito tongani ako mo po. Pai me koroto kiai. Pamalo ate me. Ai po mo tu fakisi tongani para pokuri mo masiva. Kau kigo. Ekelange ako mo po mo fai mai maa. Kang maa para to fafi. Pakamalo lahir. Ai opsa mo manat. Que faz toca. O taia é bom de cocção que faz toca. Se lahir que faz toca. É pouco. Se cate que na reta o mato a cima. Fala o que tá. Coelho botar o fé. La cita contra o caraca. Aí a conta na faia de dictador. Opa, é família. A rolico ao calma. A cacai do tope. Bem a celeria me toma me. Se não uma bonita reta cantau. Tá uma furo. O filho ele oferece na pula para lá e para tá todo lá. Pulei ele então calma. Vamos lá e a polícia vai para lá. Aquele muito mais ideal. Então mais canto aí se arrola que a minha. Para afetar e mal coloa, afetar e off me manda. Vamos lá tudo foi. Se eu opa, vai então me ficar aí que eu faço no fogo, tá toda minha Ana, camalo lá já, o peito aí, a pefa, a toda a para aí o pisa que tá no mais, malo sal tem tava tu fui, foi no cama, aí tu como tá aí, cabo mais que me conheci que se lá vai ter na ele que mal mais para afetar e ofa para afetar e mal coroa lá o kawai e a coi com ofa lá já tá feito com coi ana ao lá isso lá vai mais a praia fia moi homa e a cloto leu to colega sala tem botou fui vou pegar e mal com ele to tão que vai pegar teu rabo é uma fase a coisa que vai pegar já a alma que mal que tô com aí aí eu me conheço com só tem coisa sem aí mas a alma que lava da fase tá aí o que lo peor que se relava mais so anti que o raio tá lá o raio tem que correr para malo lá já tá feito se tá que fakata eu ali se aso cai a meio tulei se ancora to tá rapei tulei só se vai ler para malo lá já cacau mais para malo que se fala vai fazer vai ficar seleta a Cristina malo se malato vai que fala a vizinha o falar já tá que boa o falar já que família é bem o falar manda papa mais o sia e faz fatoria o sai bem o ri o todo que pego faz o tu ale de acotoa até que haga lá na rama fala e babá que tu pego a rapa também você o faca eu é que fala com ele lá na reta mais lá na que pai a você sai bem a corri com loto pouca gata pego o batom já o pau peguei mal vai cair nele na tala aí a cor e a minha que para malo lah ya tapi para malo que se faz quando não se copé se o ia tu pega que lele vai faz fatoria para malo lah ya tapi para malo lah ya tu ango faz lo alfa
e foto te hina o ino ke mo tua puaka fes kasin a failo pe amo mo tua puaka fes kasin a failo ko falta ata mo a fai se tau i heli ko se taita ko le fai ata mo tamai ta fai ta hai le fai mo tamai ai mo tua ko la le mai me ma o ke ha o fa ho ko fa to ni ko e ma wa kai e ma se ta o tu pa ma lo la hia ta pito kai no sola mai nei tona ya kola ho pa to ni au ka ko ri mo no se file ma lo la e me a ko to ape pa ma lo la so ko mo te hina me ni ka sol se ma ya ma kere se afus te maleti mo kata kipe que lava e merine que fica coloca o toque tal todo aí vem até ao relahi a cortar o meio ape fia que motor no carro malo ao pito aí carro a ele vai carro a daqui daqui aí já sai porque fa pau o carro ana o falaria ya tanga kalau pasta si maya hola chame Alola ya tu kola te ko hai lea te ahoko ka ko ho ahoi ia na te he tala kawa dan de fai ka wa kawa i wa u te ui ko kawa te ho ko ka ki hola te va mo te va ya me a te ho hola ta ti sa wa tu pe ke te ho ko ka ki na ka ki ta me fa ma o ta fo no ka ko hi ko ka Ora que a mea, foi que a fin, porque hopo ko e ma, porque tamai mo fa e que famito. Ko fra manata ka de ko e hola que a mea, o ku ta pui ai ave ko te na lava. Ko ha pai pe mo ko te te. Porque fra manata ko ta family, ka to family toki, family alowa. O tapuha ha ala polisi o laha baba o fua pe famili ko yo emerine o fa malo ma va hen ya tapa ko tu o fa katoria he a ko ni o ma tu a ko pe va ma va kai atu o bikai ko hasola ko e famili ko na tau tutu pa ki a ko ha ba o tua Pero kai ko sola ko ke tau fio. Pero fa ho ko tau ka to ia he a ko ni. O ma fa malo la hia. Pero kai ke fa ha fo. Pa pe fo ki o fetine, pero fa ho ko ka. Fa malo la hia. Ko fi ave fa nga mare ko ni ki mu a pa to ki fa ka ka to ki fa to ia. To pe tau le ai ua. Ko fa ampe ki tau tata no fia ai ki ta hine o ona aho hora ki ha mea Cristina toki o ku reflect pe hoki ulunga ngahi a koe ki ta hine tala mo ulunga nga whaka aki mui hange mai o matua haki mo fuike ka ke kama tupe aho koe ni hora Fia matanga, ko wipe ko lava me, ko kalu se fai, you sacrifice. It's just that we are here to evidence the achievement that you have achieved tonight. Pau mau fa maroat, pa mau salute. Ko hi ko hanga o tae uruafi, I family toki. E loto fare o vesinia pe amo fisinawa. A holi, ko lako ke moia ngahi o mosia. Hange ko loi mata na I toba me fofonga ho o matu a. He aho ko ho laka mai. Ko a holi, ko ke holo I na loi mata. Ko a holi, ko mau fia ko tope I lava mea ko ke whahoko. Tau hanga mo au tari no to fia ai ki tahine o ona I aho.
Kini tuk ha koloa, ma tātou he hoa koe. Kora ki ha mea koe. Kas mai kata. Ka tatu pe, te lea whakapalangi pe ke tau nau pe a pon. First of all, I want to thank God for everything. Graduating is not easy. Studying is not easy, and life itself is not easy. But with God, anything is possible. Secondly, I want to humbly bow down to my parents. Gomoa, o mea ngā wako kia mō whiawhia pe he ahoi. Kai ko hoku ahoi a ake. Ko mō ahoi. He ku au he ako he pelaia. I carry you both in my heart. Dad, o ku kai ke ngau, kai ke pulia, ho ngau e lahi, ki he whamiri koe ni. Malo au pita ki ho ofa. Mom, I want to thank you for teaching me how to be humble. You come from a poor village, a poor family, and you stick to it. And I thank you for teaching me how to remember where I come from. Thirdly, I want to thank every single person in this room, every single person that has had to leave. I thank you all for being here. It means a lot to see so many faces that have meant a lot in my journey to get here today. You guys all mean so special to me. And I thank you for taking your time and being patient with the delay tonight. I want to thank my family who have traveled, car or plane, anywhere, to get here today. Whakamaloa lahi atu, ke kauwhalau me Australia, o whangaanti, o Fusi Seini, Holalahi. I want to thank our guest's daughter, Say. I want to thank Sione Siaki, ho whalau mai me wawau. Malo atu ke whamiri me Wellinga Tony, mo si hela ia mai a poni. Mo kātoi whamiri nofo holope i Musilani. Malo a pita mo hao si tangutu i he poni koni. Lastly, I want to make a special shout out to my favorite little family, familia Sandele. Anita, Susimo Asnafe. I don't know where you guys are. Ever since me and my family have landed and stayed in New Zealand, o Mautolu pe o Monofo, Tokangai Mautolu has supported us, every single one of us, not just me, my mom, my dad, and my brother. Okay, Pulia. Homo ofa. Kata family, ki family ko ni, family ofa. Pita is a saint. Susie, thank you so much for organizing, taking all the growlings from everyone. I know you're not comfortable being around Tongan culture because you're half caste, but I thank you, I take my hat off to you for just being such an approachable person to work with.
Anita, you are my auntie by marriage, but now you're my auntie by blood. You are my second mother. You support me and my mom and dad every day. So thank you. Thank you so much. And lastly, I want to thank Kalalahi for coming all this way and for being here and for making such a great name for us. Special name that you do. And for Lady Fats, I'm like you're like probably like one of your biggest fans, and I thank you so much for coming, singing, and making it special for me and my dad. It was so awkward, but you made it a little bit not awkward. Let's be honest. So thank you, everyone. That was me being short and simple. And I'm sorry if I missed anyone out, but honestly, from the bottom of my heart, I thank you. I humbly bow down to every single one of you for being here, for spreading your positive joy with me and my family. Malo au pito o ko matehe ofa lahi atu. Tau whamoti ko tōpe, ia lea ko whahoko e hola ki Hanea Junior. Ta moe tā waki ko whangoloa ke e ki ai ofe whine koe ni o Emeline ka pehe ka kōri toki. O hoko pe ki tahinea he lea, hoko pe ka kōrini. Ka hoko no taravou, hoko ka Emeline. Ka hoko le ka hando poto, hoko ka holalahi. O tai te mawai tau whiahui. Ko hui pe ko e uho ai e ki. Ka whauna i kai e ki, e tau rongoa. Ko hui whako o bia e ngahi haa. O gai whalawai ke le eia. Ka ko hui ko e whiawhi ko e. Ne whai tau anoa pa mo e whai whekau, na le kamata e tau ngāwe. Kena whai ko le loto. Ka kau se nepi. Ko mua ke he lilo. O whai e whaka uto mau ko. Ko hui ke tau mao e whiawhia. Pau tau whamo o de kia he aho ko e. Tau whiawhia, tau whiawhia he eki. Iyo, tau te ai atu. Na tau whiawhia he eki. Pagau na langi, whapoki peke langi ia eki. Kai halo i mata, ko tau lo i mata pe he eki. Pagapau lewa pu kiai ha mea ke tokanga koi ki ai, koi palpare pai a koi. Na koi ahon, tau whake tai, ko hi koi eki. Korini pamo Emeline. Whamalo atu korini pamo Emeline. Tau nofo, tala noa pa moe tau moe kutama koen ko umuloho. Ko matiketika he politiki. Ta tau ma umuloho ane po. Ai fia la. Ko hiko lava me ai aho koe. Ko rine mau salute ake ki moa. Hangi koe lea nei whai mo o pepine. Ko aho ko ni o ku mo tō. Alava me ai ako. Pa mo tala no fua ku mau ni ako i. Kai ha tau nau ai whine motu a whai katongi ai pias koen. Ka mole ia. Ka poto pea ni umui. Pea mau mea i pe. Ka unele mai pea me he kolo koia kui koe pōneke. Pa me he hurricane, ai kui ni whia e blues. O kutongo si e kakai tonga po, hange e mawo koi ki o kalani hange a mawo. Pa me he whanki o tu motu ki no tonu alofa. Mau fie lahi e tau whio. E wha kone kai tau tuku halele, a kai ha koni. Nai to o mai e o singa marie, se whai ki whalang nang o tua. Se neti,
Ka se ne ti ko ikuna tau katona. Ke whamalo i osu. Te wat mo katona no. Te tuki u nofo mo ia. Kaharang nani pe whapoke e ki ke langa ia. Kai awe whakakakate tau whatoriani. Ke whakakate whakikao. Reverend Senate Fiusa. Kai ngau tau tui ko tau lele i langi whiohi. Whai ho tau whatongia ke eiti pia whai ho tau tuku ngata ke tau whanau tam. Ko uhi ke hoko sein pia ke hoko koula atu pe whanonga. O koula wei o kuiai e uhinga u tau maa whanama kehi ai. Ko tui haapai mo tui wawau na whakataha he pōni. Ko tau tahi o kehe hono mawhai mo hono iwi. Ko kakai o kuanga he whai wholau. Ko hape hapahinga matan. Ko hape ha tokai a ngahi ea o ewa he hau whano. Ko kakai a ngai he whaingata a nau matua. Ka koe mea ko pungani ake pōni. O kui kai koe angai whaingata ape. Ka ko tau tō atu ki he lalo kolu se o nopo peki ai. Malo au pito o ngo ka inga a pe poupou aki ki he rerei. Kai ai hanou nou he tawhaaki ko e o whaka he tawhaaki ko e. Pakai ai hamata vai vai he tawhaaki ko e o whakakau he tawhaaki ko e. Ta ako pehe ke upehe kai na hongo whamiri malo e lotu. Ko pungania se tau ki katoa. Ko tapoa whaka elone ko tau si ave maa hola junior. Ta kono ki konga lea ulua ki ke tapoa ki ko e si hova mo ni tau hiki. E hola e ngata pesi e mau tau hi he moe. Ka koe pu mafi o tua, tene hoko atu pe mo koe. Katoa ki whanau o i he malu e whareni. Mau whaka amu pe, ko au koe whine motua koe whae. Whaka amu pe, koe pepe tukunga oua, hoko atu pe whenga. O koula vei, o tāpua ki i ho tau ngahi whamiri e atamai ia. Iai pe ngahi me, iai pe ngahi ngalu, iai pe ngahi obstacles. O kai ke au ai ai kakau mo i whenga. Ka koe ki huelo koula o omai e ki ho tau loto ngā, koe whakaloto lahia ka tau whanau kātoa. Whanau, koe tanga mo fua, koe i kuna anga mo onia. Te au kai ke te hame na i ku i ai e alo e o tua ke whakahausia mamani kātoa. Ka ko ene pekia ana ko tanga mo fua ki he tamai. Te a koutui, ko whono koula te ohi. He tau mu a pea kalaisi i he tau ki kātoa. Tau whafoki kotoa ho tau loto o ave ki ai. Ko uhi, ke ne toi o mai aho peheni he tau whanau pe. Ke tau te whai